angazi bangaka abantu esebengithegile bethi angikhulume ngalesihlava estrenda kulezi insuku salezi insizwa including nalensizwa le uLawrence lo bulale umuntu wakhe qede wayibulala naye bethi abantu King uma sekufika kulesigaba kusuke sekwenzekeni sebengitheke kakhulu ngangishilo kodwa ekuqaleni ngathi ukukhuluma lo suku umuntu bezobeka imibono yabo eyahlukahlukene angithandi mina kungcono ngibabuka abeke lo yabhekele abeke lo yabhekeleni akhulume lo yakhulume uma abantu ukuthi sebaningi kakhulu bayangicela ngiyaye ngifoseleke njengale ngiyafoseleka la mhlawumbe ngiqale la abaningi bathi idliso bathi Lawrence bathi njengoba enqume intombi yakhe emotweni qede naye wayihilela bathi idliso no akulona idliso akulona mawusathi idliso kusho ukuthi wena udla ngolidala bafethu angikwenzele isibonelo nje mhlambe ngiyilanga kuyofuna ngifundisa abantu ukuthi yini ukudlisa umuntu yini idliso uyabona belungu ubabone bathandana kanjani endabelungu bengabesebelwa they are crazy kuqhubo fako bathandana even ngisho ngaphambi kwabakhwekazi babo mabethandana lona idliso umuntu wakho nje mawumthanda lokho akusho ukuthi idlisiwe baningi abantu la abathi bethanda abantu babo kuthiwe badlisiwe kusho abantu kwabanye kusho abantu bomndeni abanye kusho abangani deep down wena uyazi ukuthi awumdlisile umuntu wakho nomuntu wakho futhi akadlisile ithasemini yathandana uyabona ke mfethu into eyenzakalayo empilweni abantu beke baqala bethandana baphulana izinhliziyo mfethu manithandana ungayenzi into ezophula omunye umuntu inhliziyo ungayenzi lonto ungayenzi lento ethi uyamgcwalisela nje omunye umuntu mayekuthanda ko appreciate lokho ungayithathi advantage yokuthi umuntu uyakuthanda bese wena udlala ngaye khona abantu abaze bakhulume bodwa efonini apretend as if ukhuluma nenye indoda ngoba efuna ukuhlabekisa lo muntu ayathandana naye ufuna ukuvusa isikhwele kuyena uyabona umuntu bengabe kuthanda mase kuvuka isikhwele simenza abukeke ngazothi uyahlanya ngawe ifana nomuntu nje engasaplane athi ngiyohlukana nomuntu wami uthi mawufika kumuntu wakho avele akwale kuqala kujika wena obuthe uyohlukana naye ujike sewuncenga futhi uthi awu kanjalo nje kanti nawe ubuthe uyohlukana khona ke into engicela ukuyifundisa ke la wonke umuntu ophilayo une level okumele aphatheke kabi angadluli kuyona agcine kuyona umuntu beke waphatheka kabi kakhulu angagcina omunye esakazeka phansi evele shona imicabango yakhe usecabange kakhulu waphatheka kabi omunye ucabanga umqondo uzume omunye acabanga kuze kube khona umthambo wegazi ongaphaphi ngendlela ngoba indlela acabanga ngayo kakhulu akufanele empilweni uphatheke kambi noma ucabange kakhulu ngiphinde futhi empilweni akufanele udinwe uze udlule ilimit kune limit uyabona beke wadinwa waze wadlula ilimit yokudinwa ku-activateka into engafanele kumuntu i-activateke phela ekugcineni bafethu wonke umuntu lemhlabeni uyisilwane akumele udinwe kuze kufike esigabeni sokuthi shintsha manje kushintshe ngisho amehlo uzungangazela uthi uyabona
umuntu wakho mawumbona ukuthi usedinwe kakhulu wena oseceleni don't press and push the button ukuthi haya kudinwe because ukudinwa kakhulu komuntu wesilisa ukudinwa kakhulu komuntu wesifazane kuyawenza umonakalo bafethu ningaprovokani emakhaya mthanda umuntu wakho mawungasamthandi hlukana naye kuphephile ukuhlukana kodwa manizodlalana umdlala inhliziyo umdlala ingqondo naye akudlala inhliziyo adlala ingqondo kuzodinwa kuze kudlule ilimit yokudinwa once kwadlula ilimit kwenzeka into engajwayelekile nibona into engafanele niyibone umuntu ushintsha abe yinto engafanele umbone eshintshe kanjalo khona abantu abadinwa bashintshe emzini yabo umuntu ashintsha pheja amehla abovu ubone ukuthi ayibo akuseyena ke lona okwakho iba nendlela ozodila ngayo nopartner wakho ngoba izwe siphila kulona siphila nje emseni kaNkuluNkulu bese siphinda futhi siphile emseni wamaphoyisa niyabona bafowethu mangathiwa amaphoyisa wekho ngaba abantu bayadlana ngabe uxabana nomuntu nje akubamba umuntu akulume akubakhize ngomese akudle uthi umuntu noma esediniwe ibuye ingqondo ithi ish mangenza into engasile ngizoboshwa siphile emseni wamaphoyisa ngokomthetho amaphoyisa ngoba iwona enza kulawuleka isimo abantu bangabudlani bangenzi kulawuleka isimo ngokomthetho amaphoyisa kumele ngabe nawo ahola kakhulu khona abantu engabe kade balimazana lo ufuna ukulimaza lo usaba ukuthi ngizoboshwa ngoba ingalo umthetho yini tshela mina uKingpara uma ungayazi leyo nto mfethu ukuthi umuntu engathakathiwe engenasilwane beke wadina kakhulu khona into eactivatekayo ngaphakathi kuyena kufana nomuntu bengabe ezothuka nomuntu ezoshaya uva nomuntu noma ezobaleka ejahwa khona into eactivatekayo kuyena angajomba ifence angekayijombe in a normal circumstances because usethukile usengenza noma yini se-activateke angazi bayibiza ngani laba benza ilokhuzana activate ukuthi ungajomba even indlu ungazi uyijombe kanjani but uyijombile ubungeseyena umuntu so kule yansizwa leya kwenzeka isimo esinjalo ithukuthele kakhulu yazi yadlula esigabeni esinormal sokudinwa yayongena kwesinye isigaba thukuthele kakhulu nalo wesifazane naye ubethu ukuthele kodwa uthe esebona ukuthi lo wenza kanje uzame kakhulu ukuxolisa lo wesifazane kakhulu ukuxolisa ethi ngiyaxolisa esembiza ngamagama kwaukuthi bese kulate ethi ngalo luxolo lokulenza wena uyangidlala ngalo xolo lokulenza uyangihlukumeza nami ngiyakudlala ke manje thandwa sami ngiyaxolisa sithandwa sami ngizoba nawe wathi usungidlale kakhulu nami ngiyakudlala wawenza umonakalo awenza umonakalo siyacela bafethu lapho nikhona emakhaya ngeke sikulawula ukudinwa kwenu sila kodwa wena ombona ukuthi nange edina umuntu wakho yilo okufize ehlisa umoya alike igama edlula ukuthi usho umuntu ese right uthi ngiyaxolisa uyabona mangawile inkunzi ethi ayixolisa empilweni uzoba ne problem bengabe ulo muntu wesifazane othi noma wrong athi mina ngixolisa empilweni uzoba ne problem uzokwaliwa uzoshiwa ngelinye ilanga uyothola umuntu othi bengaxolisa umuntu wesifazane kuvele activate into wrong kuyena ngoba ethi awukwazi ukuba nephutha bese uhlolo ukuzehlisa khona abantu ababanga leyo ukuthi awuzehlisi ngani unephutha izi escalate inkulumo izingalawuleki kuze kungena abantu kuze kungena abomndeni akubanga ukuthi abathandani labantu babanga ukuthi akekho ufuna ukuzehlisa
impilo yabo is like bobabili baya computer ukuthi ubani ozogoba uphondo kuqala ubani imvamisa labo bantu uma ngabe sebezwana bazwana kakhulu uma bexabana futhi baxabane kakhulu ngoba akekho ufuna ukugoba uphondo and inkunzi ezimbili azibuse sibayeni siyi1 Mhlalana nje ngisedamini kusasa njengoba nje kusile kusasa kumhla ka21 December zonke indlela ziza la sizosebenza ngezinga eliphezulu sebefikile kabanye kuyimanje nje sipakile imoto ngana basuka ko Cape Town sebefikile abanye abasuka eGoli sebefikile abanye from East London sebefikile abanye basendleleni ngo12 o'clock ngiyibulala inkomo ilapha enzansi ngizoyibulala ngo12 o'clock inkomo 12 Yenjani King Bhaka lebulawa ngo12 o'clock inkomo angithi nawe mawuthandaza umthandazo ufuna ufike ezulwini uthandaza ngo12 nje okusho ukuthi ngo12 amandla nedalwa uNkulunkulu wonke umuntu umzuza okwazi ukuthi kulalele ngawo nemimoya yila ikwazi ukulawulwa khona ngo12 o'clock awukwazi ukuthandaza ngo12 o'clock ucele ngo12 o'clock ufundise emasontweni ngo12 masuhlaba labantu ocela kubona njalo ngo12 masuhlaba usubahlabela ngo6 uwena nje othe uqhumana nabo ngo12 o'clock hlaba ngo12 phela ngoba ngo12 basuke sebefikile bezolalela inkinga zakho nokukhala kwakho masuhlaba ngo12 phela ebusuku ngoba uyihlabeli wena uhlabela amandla ukuthi awabusisa abantu laba othi impilo zabo silunge awabusise noma yini othi ayibusiseke njengoba mina kuumsebenzi wami ukulwela abantu ukusiza abantu ngo12 obusuku ngincenxa yonke ipower ukuthi lapho bekhona abantu ayibavikele ngincenxa yona ipower ukuthi izitha zami ayigwebe izitha zami ayigwebe ukuze zikwazi ukuzehlisa zibothe inkosi le yafuna iqiniso ayikho inkunzi eyongigoba uphondo mina ayikho even eAfrica ayikho even phesha kwezilwane ekothiwa le igoba uKingBhaka khohlwa ayikho leyo nkonzi leyo yini inkinga ingoba kwalento engishoyo mangithi ngo12 o'clock mina ngiyohlaba inkomo ngo12 o'clock labe sebefikile nje koze kusekosiwa kudliwa koze kuse kudliwa nabazofika early futhi bothi befika nje kube kudliwa koze lishone lokudliwe even abe catering sebefikile be catering balapha manje stays enzansi sekufikiwe ngoba ikuhleleke ngezinga eliphezulu angisoze mina ngayikhuluma into engicontradictayo because abantu bafike bashenye into besebenze enye into ashenye into umuntu enze enye into mfethu lento ishoyo enza yona mawuthi wena ngo12 o'clock umzuzu oqhumana ngawo nedalwa zakho noma phela wenza umhlatshelo wenze ngawo phela u12 o'clock ebusuku noma ulwa nemimoya ilwa ngawo phela u12 o'clock ebusuku because ilona hora nje olishoyo ukuthi right ilona hora nje mfethu owakhushulwa ngalo ngesikhathi kushoniwe lo muntu othi uyidlozi lakho ngo12 kwama yonke into kwathiwa siyamkhuphula ku12 masuhlaba uzohlaba ngo5 kodwa mawusucela uyocela ngo12 ayingeke bafethu abantu bayazicontractitha emhlabeni abantu abashawa ukuthi banamabhadi bashawa ukuthi bona benza into kwayibona abangayiunderstand ukuthi benzani ayibona njengoba ngikhona kuKingBhaka nje mina owami umsebenzi uqondisa leyo nto leyo baba uqondisa leyo nto leyo fana umunye ingane ufunda awukwazi ungamhlonipha uthisha ungamlalela uthisha ungawenza ama homework bese uthi uzophasa kodwa kuphela konyaka awukwazi ukulalela uthisha umlalela uthisha wenza ama homework ubuza bengabe ungazwanga garanti uzophasa kodwa mongamlalela uthisha ngeke uzophase mongawenza ama homework ngeke uzophase mongawenza ama assignment ngeke uzophase mfethu trust me ngeke uzophase lapho mawuphasile wophasa kambi kwayiwena nje ungabulala ugqozu uzubona ngathi isikole into ebhedayo kanti no wena abantu ngiyacela bangazicontractiti awukwazi mfethu ukuthi uthi wena ufundela
ukuba udokotela ufunda ubudokotela kuyawa usuyasuka manje wena usuye njalo manje wena usuthini hayi sengikhande imoto cha mangabe ukuthi ugude ekhandeni imoto fundela kona phela funda lento lo wena okwazi ukuxhumana nayo uyithathe futhi advice kubantu abangaphambili njengabazali bakho ngoba okunye ungakuthatha wena ngomngane kanti abazali bakho sebeyibonile impilo uthi ngifuna ukwenza umusic abazali sebebonile ukuthi most yabantu abenza umusic kugcina bengayiphilanga lempilo le afisa ukuthi ibe yiphupho lakhe athi no hamba wenza chemical engineering uthi wena no mina wanna do music yabo uyaguide ke lapha ingeke kukhona ama career guidance or something guide afethu silapha enzansi njengamanje kumele ngehle nami ngekhona konakele nje manje kahle akulalwa namhlanje akulalwa mawukhuluma uvula umlomo khuluma ukuphila mawunesithandwa sakho nithandana khulumani uthando khulumani ukunakekelana khulumani ukuvikelana inhloso yethandani ukuthi sivikelane mase ziyadonsana lento ukuthi ayithandani zijike kube izona zithe inkulu emhlabeni wrong liyonto and noma sefika isikhathi uyazi ayikho into enhle njengabantu abathi mabehlukana bahlukane kahle eqede bangabi izitha omunye abele kwispace sakhe nomunye abe kwispace sakhe bangabi izitha kusho ukuthi empilweni usazokwazi ukumove on kodwa beke nahlukana naba izitha noma ethi uyamove on inhliziyo yaloya nedlozi laloya nokuthakatha kwaloya kuyaqhubeka kuyalo uyafunga umuntu ngeke uze ube lutho wena uhlukane nami ngeke uze ube lutho akufanele wakhiphe lawo magama umuntu awumu-own ukuhlukana it's a solution kunokuthi kubulawane it's a solution kodwa mase kuvukela into evukile awukwazi ukumbonisa umuntu ukwazi ukulawulwa ilo muntu asuke exabana naye uma la exabana naye ezoba newisdom yokuthi eli akwazi ukuyibona indoda yakhe noma eli umbono unkosikazi wakho uthi ayike mayisenje uzongibhunyela ngamanzi abilayo mhlawumbe uyaku-overpower ngoba bayajima manje abantu besifazane abanye bamasosha abanye bamaphoyisa umshini bayawushaya strong lento ukuthi umuntu wesifazane manje wara khona bayizinja zegame abantu besifazane manje khona bajime ngisho ukarate ubone uyindoda ukuthi ayibo ngizolimala la xolisa mfethu papa yini ngizonibona kusasa njengoba nje kumhla 21 December bonke abeza la eDamini ngizonibona kusasa elamanqaba uNkulunkulu anikhusele lapho nihamba khona endleleni nonke nizayo uNkulunkulu anivikele anikhusele nje leyikhona nawe olapho ukhona ofisayo ngenhliziyo kunezathu ezikwenza ukuthi ungaphumeleli uNkulunkulu akukhosele ku-right unjalo kodwa thina sobe sisebenza ngezinga eliphezulu etsheni lamakandakanda sihambe siye eDamini sosebenza ngezinga eliphezulu. Thank you so much, Papa.